agiye mureka uwo mugabo agiye ko yantangaje bagiye kunzanira ngo umuntu kwera waje kumbera pare ngiye kuraba ubundi hari byeri hariya buguruza intoki bafunduriza intoki noneho uwo mugabo mbona akicayemo ngo yicaye muri basi ngo agira yoge tugira tujye mu buko ibaze kabisa Hai, wadukurikirana muraho mwiriwe. So amazina yanjye ni Don, agatazirana ni Dr. Mayaka. Ya. Yego kazi kacu ni kubatwenza kubasetsa kugira iminsi bandanye ubuzima ubundi bukomeze. Ya. Kubatanzi muhanga muri no mujyi wanyu. Ibintu byo biro byacu niho dukorera ubundi udukeneye yadusanga hano cyangwa ukaduhamagara ko kana nimero tuba twarabahaye kandi kagizwe n'imibare myinshi tutazi so ubushize mwambajije ati ese ko wari waragiye barambaza iyo nari nagiye ariko abaza makuru ubundi naragiye nari nasimbiye mu mahanga kungura ubumenyi gushakisha ibindi nyene umuntu yabazanira nyene utuntu twudusha gusa ariko nagiriye ikibazo mu nzira ngeze kuri airport passport yanjye ana kujya bateramo visa nyene muri passport mwese murabizi kwana bari bafata ingendo noneho ndahageze nsanga passport yanjye nayibagiye aho nari mvuye ngo muri church bari kuturirimbira ngo no musingo ntabwo mutaho uko mwaje noneho ninjye mfise passport irimo visa ngeze gutahanda nyisigaho ubwo urumva uko ninjye siko natasha ngeze ku kibuga c'indege Kanombe noneho indege igiye kunsiga ndeze mu kofi nsanga harimo tap and go uvuga ati subundi ko batubwiye yuko ariko iterambere ryaje mwaretse nkakozaho noneho abantu barande baravuga ati se ubwo wewe urakomeye imeze gute hambwe ati ntabwo bikunda ati terambere umusaza atuzanye terambere mu ndeke nkozeho birangira abanyangiye indege ubwi biransize ariko urabona ukigera mu Rwanda umuntu wari umaze iminsi ari mu mahanga muri Amerika ubuzima hari uko bwagendaga hariya n'ahantu hatandukanye cyane n'ahanga ukigera ahangaha ni igiki cyagutangaje cyane nk'umuntu wari uvuye mu mahanga utaherukaga mu Rwanda ikintu cantangaje cyane nk'umuntu wari uvuye mu mahanga urareba buriye mu mahanga hari ibintu by'ibiryo nyene tuba tumenyereye mu mahanga hano twagira hano mu Rwanda tugasanga ibintu ni hatari bageze mu rugo n'umuntu nyene uvuye mu mahanga mwese mubizi nyene ibintu biba bimeze birumvikana shitse mu rugo usanga ngo banyiteguriye noneho ngiye kuraba nyene banyiteguriye nzi yuko banteguriye mu mahanga hari utuntu tw'udusimba twarya tw'udusene ni tw'uduki utuntu nyene tumeze neza si umureba se nyene mu mabona aje meze neza ngeze mu rugo noneho nsanga banteguriye ibishimbo by'ibigugu mana we ngo biteguriye umuntu avuye muri Amerika ndabijya mundanirwa ntumbye noneho wanyegera namuvugira akambaza ati ese ibyo ngibyo ni impumuro wakuye muri Amerika ni bya bishimbo by'ibigugu birumvikana ubwo hari ukuntu wahumekaga gutandukanye nuko wari uri hanze gutandukanye nuko nari imeze nyine birakaza ariko sedo wowe nk'akantu kagutangaje ukigera muri Amerika ukigerayo gusa ukahita ubona byagenze gute akantu kantangaje kambere nkigerayo urabona ino iwacu muri Afrika nagende mu macaci ngende mu macaci hano abapasiteri bacu hari ibintu bimwe bagiye batubwira atari byo ntajya nemera muri Amerika uragenda ubundi ugiye gusenga Imana koko nta bukene bafite bw'amafaranga noneho hano akantu gatandukanye naho hano uzumva pasiteri uyu munsi hari imigisha yewe hari imigisha ngo utaje ahombye yewe hari imigisha ubwo abayabwiye abakirisu ngo bazana amafaranga muri ibira biseke muri hari abaturira birumvikana ugasanga umuntu umva wahombye ngo nta migisha gute uri guhe hari umuntu uri gushira mu gafuka wowe ugataha nta naya mazi ya 300 ufite abanyafrika mwarago ibaza umuntu araje atanguye kugusaba irasiyo mu gatondo kazamva umugore ibaza ariko abagore hari ikintu uzababaza umunsi umwe abagore ukazibona araje ngo sheri
ngo ariko se sheri ngo wampaye ngo amahera ngo yo kurira kwisukisha umaze imyaka 3 tuyogoshesha surebe ngene meze muri Amerika ntabwo wabimbwira ngo sheri ngo wampaye kuja gusigisha inzara izanje nzicisha amenyo ariko ngo muha amafaranga aje kugira iki gusigisha ngo sheri ngo umwenda wa ubundi nuko nyene naje nkuye baro muri Amerika nyene y'impuzu nambara ubundi muri Afrika ndabizi ipantaro yambara icumweru umugabo kazumva sheri ngo wampaye amahera yo kuja kugura ikanzu agiye mureka uwo mugabo agiye ko yantangaje bagiye kunzanira ngo umuntu kwera ngo aje kumbera pare ngiye kuraba ubundi hari byeri hariya buguruza intoki bafunduriza intoki noneho uwo mugabo mbona akicayemo ngo yicaye muri basi ngo agira yoge tugira tujye mu buko ibaze kabisa murabibona ibaze akagabo kahagarara munsi ya Ferrari katakoza aho umutwe munsi sureba munsi ya Ferrari ubundi buraya hari ahantu ntitujye dufura imyenda n'intoko kuko nguko dufite machine dushiramo twakura muri machine tukanikira ku migozi wewe akanikira ku mishumi yiki yakamba mbiri ibaze kabisa nk'uwo mugabo hari akantu kuri giruko kuno kugwara nyene kari akantu kurako wagatereka ugasanga umugabo baresha nako ese bari abagabo se si bare bapita bane